дуруд ва салом дӯстон, бародарон, ҳамзабонони азиз. мо чанд рӯз пеш дар бораи соли нав гуфтем ки барои мо соли нави форсист, барои мо соли нави ниёгон аст, яъне 21 март. баъзе бародарон моро муттаҳам ба суханҳоӣ карданд ки гӯё ки мо соли нави милодро ҷашн намегирем ва ба ҳамин хотир не бародарон, он чизе ки дар миллати мо, қавми мо ӯро ҷашн мегирад, мо ҳам аз он ҷашнҳо хафо нестем. вале бародарони азиз, он чизе ки ақидаи ман аст, фикри ман аст, андешаи ман амин аст ки соли нави мо наврӯз аст. ва баро имрӯз дар тоҷикони мо се гурӯҳ. яке мегӯяд соли нави мо солшуморӣ аз арабист, гӯё ки мусулмонӣ не, он мусулмон нест, ӯ арабист. дигарон мегӯянд ки соли нави мо соли нави форсист, тоҷикӣ. ва сеюмин бошад гурӯҳи зиёд мегӯянд ки соли нави мо соли нави милод аст. хай биёед ки соли нави милод аст, номҳоша маъноиёшна бигӯем. ва дар ин навбор ман мехостам ки маънои номҳои соли нави арабӣ, соли нави тоҷикӣ ва соли нави милодро номбар кунам. ва саршавии соли нави мо номҳош соли 45 пеш аз милод яке аз императорҳои юнон, Юлий Цезар, ҷадвале кушод, календаре ки ӯ ин солҳоро номҳои мон ба монанди январ, феврал, марте ки мо имрӯз мегӯем, вале ӯ аз март номмонӣ кард. росташ ман дар ёдам нест ки вай аввали март буд ё ки 20 март буд, иншо ман намедонам, худам медонам ки аз март сар кард. аввалин моҳи март ба номи Марс, яъне худои ҷанг, яъне худо, гарчанде ки дар зардуштон, дар гузаштони мо ду худо бошад, ҳатто як худои бузург буд, худо яъне соҳиби бадиҳо шайтон буду, соҳиби некиҳо худованд. ва ба ҳамин хотир ӯ ин номҳое ки мо мегӯем март, яъне худо, номи худои юнониҳои қадим, грекҳо. дуюм апрел. апрел яъне худои апи, як қабила, ин ҳам номи худо. ва сеюм худои майя, ки мо агар дар май таваллуд шуда, кӯдак таваллуд шава, маҷбур мекунем ки як номе бошад ки ҳарфи м ё ки м дошта бошад ки ба моҳи май баробар биёяд, вале намедонем ки чӣ маънӣ дорад. ва баъд аз он июнро ба номи худои юниан ном кард. юниан ва юпитер буданд, агар дар хотир дошта бошем баъзе аз ривоятҳо. маънои июн ин ҳам номи худост, худои юниан. ва ҳафтумро ӯ ба фикрам ба номи худаш монд. номи ҳафтум не ӯ аз рӯи солшуморӣ ӯ, гарчанде ки мо имрӯз моҳи 7 бошад, июл, вале вай дар вай 5 буд, чунки вай аз март ҳисоб кард. баъд аз июлро ба номи худаш монд. ва номи августро, ин ҳам яке аз императорҳои Рим аст, вале ӯ аз номи худои август гирифта шудааст. ин ҳафтум ном буд ки мо имрӯз ӯро ҳамчун моҳи бахшиш август, имрӯз агар моҳи 8 бошад, вайро ҳамчун моҳи 6 ба ҳисоб овард. чун баъд аз вай солҳои 1700 Григорий, яке аз диндорони христианин, яъне масеҳӣ, ки ин хел кристи калон, ин хел ба монанди мо кристи ориёинев, кристи динӣ дошт калон дар гарданаш. аввай иваз кард инҳоро. ба ҳамин хотир сентябр ин аз калимаи юнонӣ 7 маънош, яъне 7 ҳамон рӯз. октябрш ҳамин хел. ва январе ки мо имрӯз мегӯем, ин ҳам худои аввалу охир, дигар худо, ки юнониҳо бисёр худо буданд. февралш ҳам февриарусш меган, ин ҳам як номи худои юнониҳои қадим буд, ки имрӯз ба мо танҳо ҳамин иди валентина ҳам аз онҳо аст.
که باقی مانده است. انا برادران، ما با نام‌های امروز، نام‌های ماهایی که امروز خرسندانه نام میگیریم آشنا شدیم. اکنون با نام‌های عربی آشنا میشیم که آیا نام‌های عربی چه معنی دارند. سرشوی نام‌های عربی از ماه محرم است. معنای محرم یعنی حرام. چی میشد که حلال را با استفاده میبردند؟ خیلی اینجا بسیار انسان‌هایی هستند، بسیار انسان‌های دانا که البته مرا خطای مرا گویا که اصلاح میکنم. برای من نمیخوام که کسی اخلاص کند. بعد از محرم ماه سفر است. سفر یعنی سفر، خیلی با توجیه هم سفر کردن و این اساسی یعنی جمع کردن مال رو در نظر داشت. یعنی مالی که غارت میکردن از دیگر جا و یا غارت نمیگفتن دیگر خیلش میگفتن. بعد از سفر ربیع الاول، ربیع الثانی، ماه اول، ماه آخر، اینها یگان نامند، نام ماهند. لیکن امروز بعضی جوانای ماه فلان ماه در آمد. اولی ماه ماهتاب که یک روزه دو روزه میشوند نام ماندن. همین قدر داناییشان رسید بسیار خوب. بعد از ربیع الاول ربیع الثانی میشود که یعنی یخبندی ها، این هم هیچ چی ندارد. بعد از آن رجب میده. معنای رجب عظیم شاید باشد. بعد شعبان اگر خطا نکنم. بعد از شعبان رمضان به فکرم ریگستانی گرم همین خیلی معنا را دارد. بعد شوالش، ماه شوال در ما 6 روز زد بگیریم. معنای شوال یعنی شترها به هم دیگر رسیدن، شترها جفتگیری، یا که خیلی شتر ما اگر قحط نرسد خرام به هم دیگر میرسن حیوانات شترها. ذوالقعده یعنی جنگ بر هم دادن، یا که بعد ذوالحجه و نام‌های عربی به همین تمام میشوند. و اکنون برادران نام‌های تاجیکی رو بینیم که چقدر زیبا، چقدر معنا دارند. نام‌های فارسی از ماه فروردین سر میشوند. یکم فروردین امروز تمام جهانیان انیق کردند که سال شماری حقیقی از 21 مارس میلاد سر میشود. چنانه می‌بینیم که واژه یعنی کلمه دین در این است. دینی که تازه عرب‌ها 1400 سال پیش به ما هجوم کردن، این سال شمار 2000 تا 3000 سال شده است. یعنی فروردین پیدایش ببینید چه خیلی نام زیبا. من شما خودتون برابر کنید نام‌های عربی را، نام‌های تاجیکی را و نام‌های سال‌هایی که ما امروز استفاده میبریم. از این سه خط به یگان افراطیگری، به یگان فکر دیگر که از بسر خطن برابر کنید. فروردین، آدم‌های پاک، انسان‌های پاک. از پاکی سر شد، نه بلکه از حرامی، از پاکی. بعد از فروردین اردی بهشت، بهترین راستی، اردی بهشت. خرداد، رسایی کمال، خرداد. تیر شاید صدای باران باشد، خیلی در تیر ما هم داریم. مرداد یعنی دائما، زنده یاد، جاویدان. مرداد، ماهی مرداد. بعد از مرداد شهریور خودش این کلمه تاجیکی تازه، انسانی که در شهر زندگی میکند. شهریار یا اینکه شاه عادل. 7 ماهی که ما حساب میکردیم ماهی مهر بود. مهر در زبان ما فارسی ما همچون آفتاب آمده است، خورشید. چون ما میدیم پامیر، پایه مهر ما داریم. ولی در اینجا مهر، مهربانی. و از کجا پیدا شد مهر؟ از مهربانی. بعد از ماه مهر ماه آبان، آبها یعنی آب، من بینی آفتاب، آبان. بعد از آبان آذر، آب آتش یعنی آتش. کسی بگه که نه این آذر از ما نیست، آذربایجان است، اما آذر این نام فارسی تاجیکی است، یعنی آتش، گلخن، الاو. چون ما میدونیم در همون اولی نوار گفتیم که یولیت سزار
یک تا از قهرمان های نامدارش آذر نام داشت که او از تاجیکستان امروزه بود. این برای ما دکزات یعنی دلیل است که آذر این فارسی است.